Ovih dana počinje berba malina, za sada se samo podbiraju prvi zreli plodovi, a prava berba kreće za nekoliko dana. Zbog čestih i obilnih kiša i velikih isparavanja malina brzo počinje da buđa, kažu poljoprivrednici. Generalno je dobro rodila, vremenske prilike uticaće na slabiji kvalitet, a u nekim malinjacima može doći i do sušenja stabala. U principu malinjaci i nisu tako loši, mada sad intenzivno dolazi do sušenja u malinjacima zbog velike količine vode i tamo gde imamo nekih recimo podzemnih voda takođe, neke depresije, dolazi do zadržavanja vode pri čemu se dešava da koren maline prosto bude ugušen tom količinom vode i onda se ljudi plaše da je došlo možda do raka korena ili tako nekih strašnijih, da kažemo, oboljenja, ali najčešće bude uzrok velika količina vode. Sa čime treba tretirati maline? Sad konkretno, pošto još par dana, tako reći, je do početka branja, fungicidima protiv truleži, protiv botritisa. Najčešće su to Signum, Luna Sensation, Switch i Teldo. To su preparati koji se kod nas koriste. Sad sam ja možda rekla komercijalne nazive, imamo i mnogi generika koji se koriste, ali u principu botricidi su najvažniji, kao i fungicidi protiv didimele. To je bolest od koje najčešće strada malina i dovodi do sušenja malinjaka. Znači, to bi bilo poželjno sad odraditi, pošto je karenca nekih 10 dana, 7 do 10 dana za te preparate, da budu prosto bezbedni kad krene branje. Pored brige o stanju malinjaka, malinari strahuju i od niske otkupne cene. Preparati koje koriste kako bi zaštitili svoje zasade su prilično skupi, tako da se u ovom momentu postavlja računica da li će biti na gubitku. Prve količine ovog voća se predaju bez poznate otkupne cene.